Татар хатын-кыз җырчылары арасында бердән-бер 9 ел рәттән алтын барс халыкара премиялар лауреаты Хания Бәрти Биктахирова. Әле дуслар, сезнең ярдәм белән 19 декабрьдә 10-сында алырбыз, Алла бирсә, бергә. Yazlar bulup gelip kırgan idin, Güzler bulup gitip barasın. Yırağaya bara, yırağaya, Bizning muhabbatning orası. Güzler bulup gitip barasın, Sen so'nggi yaprak bulup talpinib. Yuragimda mening dürilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini. Kuzular bo'lib ketib borasın, Sen so'nggi yaproq bo'lib talpinib. Yuragimda mening dirilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini. Yırağaya barak va'dalar, Sirli qarashingning jilisi. Yaqinaya seni qo'shib olgan, Ko'ksil rashtalarning sulashi. Kuzular bo'lib ketib borasın, Sen so'nggi yaproq bo'lib talpinib. Yuragimda mening dirilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini. Kuzular bo'lib ketib borasın, Sen so'nggi yaproq bo'lib talpinib. Yuragimda mening dirilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini. Ансамбліміздің музыканты, аранжировкалар ұстасы Руслан Юсупов. Ансамбліміздің музыка жетекшісі Марсель Шамсетдинов. Dirilab yana mening yuragimda, O'tganlarning har bir mezgili. Ul kunlarning har bir mezgilida men topinirman doizgimi. Kuzular bo'lib ketib borasın, Sen so'nggi yaproq bo'lib talpinib. Yuragimda mening dirilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini. Kuzular bo'lib ketib borasın, Sen so'nggi yaproq bo'lib talpinib. Yuragimda mening dirilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini. Kuzular bo'lib ketib borasın, Sen so'nggi yaproq bo'lib talpinib. Yuragimda mening dirilab yana, Kuzgi uşaqlarning yolqini.